الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كلما ذكره الذاكرون الأبرار. الله أكبر كلما غفل عن ذكره الغافلون. الله أكبر ما تعاقب الليل والنهار. الله أكبر ما دامت السماوات والأرض. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عباد الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وأن يتقبل قيامكم وأن يجعلكم من أتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل. وهذه أفضل نعمة من الله على العبد إذا تقبل صيامه وقيامه وتقبل صدقاته وآتقه من النار. مصيبة جلبة الدبي باوان يتدي الله juulay ɓurnaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓey nguure makko e sahabaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo ila yawmi alqiyama. hiɗen toro subhanahu wa taala yo jaɓan en korkaji men ɗin, yo jaɓan en ko naafa kon, yo jaɓan en ko muuda e ko zakka e dendangal golleji moƴƴiɗi waɗɗen e nder lewru sumaye. yo rinɗin en enen e mawɓe meɗen e dendangal julɓe ɓen foppe natugol yiite sabu ndu lewru teddundu. si Allah jaɓanima o dolewa maɗen ko nema ɓurɗo mawnude on e nemaji ɗin. so jaɓanima ko rewɗamo kon o rinɗinima e natugol yiite jahannam. qala ba'du salaf rahimahumullahu ta'ala min alamati qubuli l'ibada أن يكون العابد بعدها أفضل مما كان قبلها محبا لله ورسوله ولإخوانه المؤمنين محبا للآخرة زاهدا في الدنيا. كرمكو بمبوي wono tawa e mandeji wonde Allah jaɓanima golleji maɗin nde wawata wongol ka moƴƴuɗo ɓuri ko wonnoɗa e fewndo sumaye. hara hiɗa yiɗi Allah, hiɗa yiɗi nelaɗo Allah, hiɗa yiɗi musidɓe ma julɓe ɓen fop, hiɗa yiɗi laakara, hara hiɗa ruuɗi e duniya, haraɗa ruuɗi e aduna. ya akhil muslim wa ya ukhtil muslim, ya man sumta ramadan wa qumta layalihi at-tahirati al-mubaraka wa rafa'ta kuffa ad-dara'ata lil mawla azza wa jalla tas'aluhu al-qubula wal itqa min an-nar. فحافظ على ثمرة هذا الجهد وابتعد عن كل ما يقربك من النار. ko ayyo musidɗo julɗo tedduɗo, ko ayyo bandirawo tedduɗo, an horuɗo lewru sumaye dari naafi ɗi jemmaji laaɓuɗi waɗaɗi barki ɓanti juuɗe ma fewtika Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa yankino e makko, hiɗa toromo yo jaɓane,
hiɗa toromo yo rinɗine natugol yiite jahannama. A torama a jeejama reenu ngal dewal ma ɗo toroɗa Allah yo Allah jaɓane reenu nde timnare ma ɗo woɗɗitoɗa e dendangal ko hino naɓama e yiite jahannama. wabtaid an ma kulli ma yusawwiru sahifatak bada an asbahata atiqullahi minha biiznihi subhanahu wa ta'ala. ɓaawo Allah subhanahu wa ta'ala o rinɗindema o jaɓandema inchallah woɗɗito hara tuninari hande kadi kaydiri ma nden. Allah fi lmuhafazati ala alfaraidi fi ljamaati fi lmasjid walmuhafazati ala alkhushu'i fi lsalah wadhullati amama allahi subhanahu wa ta'ala. a reninama a torama a jeejama ya reenu tottugol farillaji ɗin ka juulirde hara ko julde jama. reenoɗa e yankinagol moƴƴa moƴƴa ka nder julde ma kadi hara ko a yankiniɗo ko a jasinɗo hoorema yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الأحبة الله في المحافظة في بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجيرة مع الجيران والرحمة بالفقراء والمساكين ومساعدة المحتاجين والسعي على قضاء حوائج الناس. musidɓe julɓe tedduɓe en fof meɗen en torama en jeejama ɗiggangol nene e baaba ɗoftoɓe fodde ɓe yamirarima yeddugol subhanahu wa ta'ala e jokkugol enɗan e moƴƴagol e kawtal ngal foti ko julɓe foti wona julɓe e yurmegol miskinɓe ɓen e wasuɓe ɓen e wallitagol ɓen hato jimɓe e dogugol fi huntugol haajuji yimɓe ɓen. Allah ayyuha al ahibba almuhafazatu ala lazzati man ishahawati bisiyam fa alayka bisiyami 6 ayamin min shawwal wa kullu yawmi al-ithnain wal khamis iqtida'an bil habib al mustafa alayhi salam. musidɓe julɓe tedduɓe en torama en fo meɗen en jeejama ko wawugol jogitagol sahawuji meɗen ɗin ɓaawo suumaye kadi no jogitornoɗen ɗi fewdo nder suumaye. en foppu meɗen en torama horugol balɗe 6 e juldandu hoora kadi kala tenen e alkamisa ka ñentingol nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. man sama ramadan wa atba'ahu 6 min shawwal fakaannama sama dahra kullu aw kama qala alayhi salam. wo kala horuɗo lewru suumaye o watti kadi balɗe 6 e juldandu baraji makko hino wayi wasi tawi o hoori hitande nden fof. wakkiloɗen hooren 6 juldandu hooren tenen e alkamisa ka ñentingol ɓurnaɗo on sallallahu alayhi wa sallam. ayyuha al ahibba Allah fi lmuhafazati ala salati alqiyam wannasu niyam tadkhulu ljannata bisalam walaw birakataini bada salati lishai mubasharatan fi baytik. en fof en torama kadi duumagol e naafiloji ɗin naafugolngol kadi haray kadi ka suudu hara jama on hino ɗaani wo hay si tawi ko darɗe 2 pette heɓuɗa ka suudu maɗa ɓaawo julde geeƴe. Allah fi lmuhafazati ala tilawati alquran shafi'uka yawma alqiyama walaw bi juz'in wahidin fi lyawmi wallayla wa kadhalika kullu ma yata'allaqu bi umuri dinika wa dunyak. ko noon kadi en fof hiɗen tora musidɓe julɓe tedduɓe duumagol e hebbingol janngugol qur'an janngugol deftere Allah nden wano jangirayno ɗen nde noon kadi ka suumaye hay si tawi ko jusu goto e nder ñallal ngal ko noon kadi dendangal fiyakuji ko nafay ma kon ka gurdam ma e ka mayde ma. Allah fi lmuhafazati ala dawami dhikri waddua wal istighfari laka wa li ahlik wa li walidayka wal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ko noon kadi en fof en torama duumagol e jantagol inde Allah duumagol e toragol mo duumagol e insinanagol mo insinoka makko insinano ɓeygure ma tentini mawɓe ma ɓen ɗiɗo e julɓe duhiɓe e suddiɓe wuruɓe e fatiɓe fiyo Allah subhanahu wa ta'ala on yaafo en. ya ibadallah hafiz ba'da ramadan ala kulli ma yuqarribuka ila ridwanillah واجتنبوا على كل ما يقربكم إلى سخط الله وغضبه وإقابه. يا ربنا احفظنا إنك على كل شيء قدير. kono yo jiyaɓe Allah moƴƴuɓe on fof en torama renagol
hattirde e renagol ɓaawo suumaye wakkiloɗon e kala konko weltinta Allah subhanahu wa ta'ala woɗɗitoɗen e kala konko ɓannata en e tikkere makko nen e ko seytinanta en wata kadi ha wade wonde saabu o letta en najjana Allahu منها وآفانا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة أما بعد فيا عباد الله فاحذر يا أخي الكريم ويا أختي الكريم كل الحذر أن تهدم ما بنيته في رمضان احذر يا أختي الكريمة أن تسود صحيفتك بعد أن بيضتها وأعلن الحرب على الشياطين وأعوانه من الجن والإنس musidɓe julɓe tedduɓe ɓawan yettude Allah yettandi ɗiɗaɓere haray ko ayo musidɗo julɗo tedduɗo e bandirawo tedduɗo wo ko ya rento hattirde e rentagol nde liɓata nde yirbinta konko mahuɗa e nder lewru suumaye hattirde e rentagol musidɗo julɗo tedduɗo wata a tunin hoorema ɓawo a laɓɓinde hoorema wata a tunin hoorema ɓawo Allah laɓɓindema wata a tunin hoorema ɓawo yafadema bakkatuji ma wata tunin hoorema ɓaawo o rinɗindema e naatugo liite jahannama inchallah haray ko ayyo musidɗo jilɗo tedduɗo wo haray ko ya déclare guerre hakkunde ma an e cheytane e kala ko wallata e cheytane muɗum ko naɓata e muɗum inchallah wa jaddidil ahda ma allahi azza wa jal wabda'a hayatan jadida mali'atan bitta'ati wattaqwa lillahi subhanahu wa ta'ala والأمل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كايو مسيدو جولو تدوده وكو يا هبلو يتا غوردان كسان هيودان دفتار الله هيودان كولول الله فيا غولا نيالال ngal nyallal tawata jawdi e biddo nafoytane nyande ko nafo tawone nyande ko on ardudo ka Allah e bernde histunde e serko yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkam at-tanzil ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala o dali awa ande de yurmede Allah nen hinde badi e be moƴƴina e be golleji taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ta'atikum wa waffaqakum lil mazidi minal khairi wat ta'a ورزقنا الله وإياكم وسائر المسلمين بحسن الخاتمة ان توريكي الله سبحانه وتعالى يو الله جبان ان دبه مندن ويافو ان بكاتو جدين اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم أعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن نتمتع بالصحة والعافية إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين من النار إنك على كل شيء قدير وكل آمن وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله